Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel Rashid Tube HD. Di video kali ini kita akan berburu mainan lagi nih teman-teman. Kali ini dapat mainan apa aja ya? Rencananya kita akan mencari mainan di pohon sana nih teman-teman. Ya, kita mulai mencari mainannya. Nah, kita coba lihat ya, ada apa aja mainannya nih teman-teman. Wah, udah mulai kelihatan nih teman-teman. Wah, ondel-ondel nih teman-teman. Ondel-ondel warna kuning. Wah, banyak sekali nih teman-teman. Wah, kita ambil aja langsung teman-teman. Wah, ada ondel-ondel warna kuning. Waduh, jatuh. Ya, kita langsung saja taruh di sini teman-teman. Wah, ada mainan lagi ternyata di bawah pohonnya teman-teman. Wah, ondel-ondel warna merah lagi nih teman-teman. Waduh, banyak sekali nih teman-teman ondel-ondelnya. Ada warna kuning sama warna merah nih teman-teman. Wah, kira-kira dapat apa lagi ya di sini? Wah, ada pop-it kelihatan nih teman-teman. Wah, pop-it Godzilla nih teman-teman. Wow, ada pop-it Godzilla nih. Wah, kita langsung cari lagi teman-teman. Apa ada mainan lagi nih? Wah, ada pop-it lagi nih. Wah, ada pop-it unicorn nih teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman mainannya. Kita coba cari lagi teman-teman. Wah, mana ya? Wah, ada lagi nih teman-teman. Ada pop-it dinosaurus nih, pop-it T-Rex. Wah, banyak sekali nih teman-teman mainannya nih. Nah, kita langsung cari lagi teman-teman. Wah, apa ada masih mainan yang tersisa nih teman-teman? Coba lihat lagi. Wah, ada ondel-ondel nih teman-teman. Wah, ondel-ondelnya ada di atas pohon nih. Waduh, banyak sekali, ada ondel-ondel warna biru nih teman-teman. Oke. Wah, banyak nih teman-teman mainannya nih. Wah, kita coba lihat dulu. Apakah masih ada yang tersisa nggak mainannya di sini teman-teman? Wah, sepertinya sudah nggak ada nih teman-teman mainannya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton.